Da li postoji opravdanje za nasilje? Da li smo prerasli srednji vek i inkviziciju koja spaljuje ljude na lomači ili smo sve to samo uvili u sjajni papir i sada to radimo tako što tučemo neistomišljenike, gađamo ih staklenim flašama, punim limenkama, polivamo, pljujemo, razvlačimo po medijima i društvenim mrežama. Napad koji se dogodio u Studenjaku u noći između srede i četvrtka na studente koji se bore za svoje pravo da uče, Miloša Pavlovića, Vladimira Balaća, Luku Laloševića i Milutina Mijovića, bio je planiran, organizovan sa svim elementima fašističkih ataka. A onda je, po direktivi, krenula salva laži i potpuna relativizacija sa tajkunskih medija. Vođa studenta koji navodno žele da uče i koji su blokirali Pionirski park kod predsjedništva Srbije, Miloš Pavlović, sinoć se pojavio u Studentskom gradu. Njegovo pojavljivanje je izazvalo okupljanje velikog broja studenata koji su mu zviždali i skandirali protiv njega. Na snimcima se ne može jasno videti šta se tačno desilo. Narativ je, navodno, tvrdi vođa studenata koji su blokirali Pionirski park, a ništa od izrečenog nije istina. Naravno, i vajni javni servis Srbije čekao je duže od 12 sati da spomene napad. Uz logo RTS-a vreme je da se dopiše: čast i bruka žive do vijeka. Na svojim profilima oglasili su se i NATO lobista, advokat Čedomir Stojković, ali i Slobodan Stupar, separatista i ideolog blokadera koji smatraju da je podignuta halabuka ni oko čega i da u polivanju vodom ne postoji krivično delo. Ni porno glumica nije izostala, pa je tako Severina okačila čak 4 fotografije napada sa za nju vickastim komentarima. Šta bolje i može da se očekuje od nacista koji se i sami tako javno deklarišu. Podrška, osuda ili bar komentari rektora Vladana Đokića, dekanke Medicinskog fakulteta profesorke Tatjane Simić, čiji je najbolji student napadnut, ali i zaštitnika građana Zorana Pašalića, izostali su. Međutim, reakcija Narodne milicije nije izostala, koja je do ovog trenutka uhapsila čak 18 vinovnika ovog sadističkog napada. Ostaje nam da vidimo da li će tužilaštvo, kako bi zamazali oči besnom narodu, ove nasilnike i teroriste zadržati iza rešetaka samo dok ne zaprete štrajkom glađu, ili će im zaista suditi i osuditi ih za ovaj vandalski napad.